Moje mišljenje da studenti imaju dosta slobodnog vremena. Inače, predajem na fakultetu, pa to možda malo bez veze traže određene stvari od studenta, ali dok ste student nemate neke obveze koje dobijete kao odrasla osoba. Ne živite sa curom, dečkom, ženom, mužem, nemate djecu, nemate 30 ljudi u firmi koji čekaju da im kažete šta će raditi taj dan. Imate zapravo dosta slobodnog vremena. Iluzija je da ga nema. Ima vremena i za učit, ima vremena za pokušati nešto svoje, ima vremena za izlazit i činite to. Činite, riskirajte. To je idealno vrijeme. Studentski dani su idealni dani za rizik. Zato što nemate puno realno izgubiti. Pokuša si, nemaš određeni nekakav ogromni status, nikog nije briga ako nisi uspija. A iz neuspjeha se puno uči. I druga stvar, možda završna misao je dijeljenje ideja. Često se dogodi, pogotovo po ovim nekakvim poduzetničkim radionicama, ljudi su nevoljko dijele svoje ideje. Ideja stvarno vrijedi malo, to je nešto što se više manje rijuza na ovakvim konferencijama, ali ideja stvarno vrijedi malo. Raspravite vašu ideju s ljudima koji imaju više iskustva s vama. Neće vam niko ukrasti ideje. Realizacija je jedina bitna. Ako prezentirate vašu ideju nekome koji već ima svoj proizvod, nešto radi, šanse da će ta osoba prestati sa svime time i krenuti raditi nešto što vi želite raditi, da će to uspjeti napraviti bolje od vas je nula. A u drugu ruku puno vam može.